Где купить новый смартфон по выгодной цене и даже в рассрочку? Конечно, в магазинах Молдсел. Магазины Молдсел, расположенные по всей стране, предлагают самую разнообразную гамму мобильных устройств и аксессуаров по самым выгодным ценам. Недавно в северной столице нашей страны, городе Бельцы, открылся новый магазин Молдсел, расположенный в самом центре города. Мне нравится эта сеть. Очень выгодно звонить за границу, и есть выгодные минуты. Интернет очень хороший. Вся моя семья использует Молдсel. Naверное, lет 10 точно. Plecam în România, veneam după 2 luni, cartela a dispărut tot cu bani și că e un fel de cartelă comercială, nu știu ce. Și mi s-a întâmplat un an, mi s-a întâmplat a 2 ani, pierdeam 46 de lei, am pierdut iar și numărul vândut deodată. M-am mutat la Molcel. La Molcel văd că e ordine, că doar este o perioadă de grație, 6 luni sau cât acolo, adică dacă chiar nu vorbești, încă se păstrează numărul. Aici sunt pachete combinabile care îmi ajung de curs de o lună, adică am destule minute, 5 megabyte și uneori și SMS-uri îmi ajung. В новом магазине Молдсел в Бельцах можно успеть приобрести все горячие предложения лета, включая промо-акции на телефоны Lenovo, General Mobile, Huawei и Samsung. Теперь нет никакой разницы, посетите ли вы магазин в Кишиневе или в другом городе страны, потому что абсолютно во всех магазинах компании поддерживается высочайший уровень обслуживания и качество предлагаемых товаров и услуг. Bine v-am găsit la noul magazin Moldsel din orașul Bălți. A fost recent deschis special pentru dumneavoastră. Magazinul oferă cea mai diversă gamă de produse și servicii Moldsel, telefoane la cele mai avantajoase prețuri, inclusiv în rate, accesorii variate. De exemplu, în exclusivitate aici găsiți boxele Marshall pentru o calitate superioară a sunetului. Да, вы не ошиблись. В бельском магазине Молдсел можно приобрести ошеломительные колонки Marshall, причем приобрести на условиях, на которых их можно купить в Европе. Operatorii sunt foarte drăguți. Foarte. Mi-a plăcut foarte mult de servire. Am luat telefon că aș dori să plec cu niște hotare și aș dori să pun și numărul ca să pot suna și de acolo. Deci să fie mai ieftin. Într-adevăr, prețurile sunt rezonabile și îmi convine. După cum iată un telefon cu 100 și ceva de lei pe lună, timp de un an și destul de bun. Eu cred că mai mulți o să vină cu acest să-și cumpere. Am cumpărat o husă pentru telefon, HTC, părerea mea foarte comodă și frumoasă. La Molcel am ales deoarece aici am un număr de ceva timp. Все необходимые операции по подключению и поддержке вашего счета Молдсел можно с легкостью выполнить в новом магазине в городе Бельцы. Ждем вас в любое время, с понедельника по воскресенье на площади Василия Александрии 2 в городе Бельцы.